Meghalaya Handloom and Handcraft Development Corporation Limited ringkat kajinya Trilang ka office u block development officer ka Jirang pada kajinya lamu MLA ka Jirang uba Sotenes Sotun uba long u chairman jong ka Development Corporation Limited minta kasi ka Santarik Urisau Arhajar Apaway kalapan long ka awareness program ya kabala ay kerteng ka awareness program on handloom and handicraft activities. Kajing temu jong ketika program kolong kum shibenta ban kentio bat ban aimen siem shu kikam tanjan bat kikam shna jing shna hatem riboy bat hakajalahi barokaway. Hakatika sngi u MLA ka Jirang constituency uba S Sotun ula along kumu Kongsan ha kajing dan ringkat u MDC ka Jirang constituency uba Victor Rani kumu Simbut Kongsan lem u managing director ka MHHDC Limited uba H Marbanyang u block development officer ka CNRT block Jirang bat uba DSM Yong lem bat kiwe ringkat kipat ba nong shong shnong. Ya ka jiwan ka jumpi omtan ka presence ka jumpi ki handloom handicraft law ki weavers lene ki bathain ki kriya ki shang lekin lo ki jingsai ngai ki ne jings ya ka jingsisha ban ga proof shisha ban pinshisha halor ka sainur ka ba ublei ula ai yang ibreu kasaidur ka ba ublei ula ai hangi iwei bai ya ka jing start ya ka jing ban penjanai hagino gino kikam ngidon kini kiti atali ngidon kikmat ngidon kikjat ngidon kikkorbat hagamat kejungi bat ka bor jabe bat lingpa kini kijingai ka bo play la ai ka met ka jungi ngala i ba lala ba no chisha ba bila proof chisha ba bila pindon kam ho ya ka bo play la ai ni shab andung shani shapo entrance ate ngala i am entry ane ka poli andame am dekha sab jitna display kiya ye really touch me and it give us encouragement and not only for you, for us also, being the chairman of the corporation and the staff, all the MD, all the staff, they will be very happy because they can see that you are all engaged in different types of craft or whatever you are doing. So kaba pile kade kaba sultanat bat kaba nagrian jungi kum ka corporation nagrian junga kum chairman ngakapat nadu EMD baru staff ba ngirhat ban nang triston susu ban ANC meki ba maki kenangyo ya ka jingslor bat kenangyo ya ka bor ka ba maki kenangyo ya ka jing staff But having a kasih, incident yang awareness pilih, agak kurang incident awareness, incident yang display yang kaba nakilang di officers kisah yang kecil ikai. Nalor pamapi piladon lupa yang kejingan tingtip kejista, agak tingtip kejopi, di officers kisah nama susu ban ai yang kapipa kapi yang kejing ikai api, pa pinangla susu ban yo yang kini Jing kai banang pendidik susu. Lemar gili mana kumbalong MDC, gili nak kalian di Rabha, nak kalian di Karbi, nak kalian di Garo, baru ki jadi beliau gili kasih lo gila mana lagi jong di rukom thang gili kita ki bathan knitting mo kita ki sayur nak gili bathan bat lingba ki machine mobil berkini kumkini di Jan Rendia nanda ki tingkanya bide berki nakilang di Rabha ki than ki Kamsha ke kilo ke kaba itana barka kaba mapi engage haga kam berjumpi baru ki long engage haga kam but kalong kum ka self employment nakabenta jumpi baru iwe tena kalian jonga kum wemani nasukmen hadu badagata hadu kompor chairman Kumulong mana jingsang akwa na dulu suraman pelong ikan ke program baginya nak kue ke jaka sakwe ban banyo ban tip yang apa ki
nong thai ki ha ki jing la ka jung ki ting sha ki la kwa ban dei na kwe ki chaka shkoi bat en dei na ka dau jung ka ban dei ki kama ban continue ka kam jung ni kama ban ye kuntu bat wanum suye na kedang ka corporation ni propoi yenang sim pian ni sekmat ban ni kemen skem ba liba ka jing trei ka jung ki liba ka staff ka jung ki ka corporation ka jung ni ru kanang la ban peni ban yo ban display ka staff ka ban pi bidan lada ban pi la ban de ki kan ban thai te lada ba ina ban pinjana shu ban peni tanat ale ban skem ban yo ka ka quality ka babian te nginang la shu ban attract nama ba ka chaka ka jung ni sine ka tourist station show lo te lada ban yo ban display ki outlet nanta ka marketing ek ba pi la thai te kanong ke ban kring ya ki tourist habagi wan sa kaslong kujungi wan sa state kujungi habagi ye kijing thai like different types of varieties kiba mapi thai te nakalang ki tourist kiba wan sa kika kan attract eki hababa maki kentir ikini kitar kitar bat kinyo banra si kijaga kujungi bat kanong ka message sa kiway pati state baginong bahaba ngilay ha ka state of Meghalaya iyo baniyo ikini kitar kiba hangat rai hakislong bujuki yo kinomdon de kanong kay kaban attract ya kiway pat baginong ban wan siya ka nikajaga kajungi tiga bolong mene pedon damhok ye kay kabaw Inshallah po nega dirang konsumsi ini dan di perlok rabha bagi nang ban thai ki gamucha nanta di wei jan tinggi aga state Assam kane kala kiu अब हाडू कथा लेवल बा कदन को मार्केटिंग को है बा ते कदन की दुकान को हा की टाउन में है बाकी डे एवरी इंडिया भाई कदन को ये जगह बा लिखत का सवाल कुशी वेरी फेमस अब असम स्टेट बाकी की रंडिया की बाकी लोंगरे हसी जमी समला के फॉर्म बोल बात अवन मनके नसवाल कुशी Kemudian nampan jibat bahan ten keren lagi ini dia bagi marlok rabah ini so ini तो हम लोग का जितना भी महिला यहाँ में है कार्बी राभा लोग आपको ये प्रोग्राम में आया बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रोग्राम हम लोग का कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पहला बार हुआ कि हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट जहाँ में हम लोग का लोकल एमएलए चेयरमैन इस डिपार्टमेंट का है। तो अभी 3 साल हो गया हम लोग एमएलए का, 3 साल से ज़्यादा, लेकिन ऐसा म्यूजिक प्रोग्राम ये पहला बार यहाँ में हुआ। सब लोग को धन्यवाद देना चाहेगा। आप लोग ऐसा म्यूजिक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट जो है आप लोग का घर घर में है कार्बी जैसे मेट है, मेट से जो सामान बनाते हैं हम लोग, जैसे ये बैग्स वगैरह हो गया, सेमिनार बैग्स, फोल्डर बैग्स, ये हो गया आपका नौकंदी। नौकंदी इज ए पोर सेंटर, दिस इज ए फ्रॉक इन प्रियो, ओके, those are the products from Serang Muay, this is the Riangdo product, these are the Fujol product, ये Fujol Mobli Nongnam products, this is the Umling and Jirang products, Jirang product, this is called Jirang and this is the Umling products. This is Sampung and adjoining area products. This is of course Lana and Tirsan, जो कोटनी जो मिट्टी से सामान बनता है। These are the products which can be used to cook the local food on this. These are the local sofa sets which was manufactured in, of course, in William Nagar, Garo Hills. And you can see some pictures over here showing the the handicraft sofa sets and boran and all. And this is of course from the Garo Hills. This is called Ruan, that is Khera. And these are the wooden products of Garo Hills. ये Garo Hills में बनाया हुआ सारा wood का बहुत fine products है. This is Bagmana products. This is bamboo, जो सर ने बताया था, चेयरमैन साहब ने बताया था लास्ट में, जितना भी सामान बनता है बम्बू का, खुद का क्रिएटिव आइटम ये है जो हम